Evo nas, ponovo smo tu i nastavljamo priču. Kao što smo i najavili, druga tema jutra jeste druga rata za porez na imovinu, čiji rok ističe u ponedeljak 16. maja. Neki kažu da već pristižu i opomene za neplaćenu prvu ratu, a mi sa našom drugom gošćom ovoga jutra, Ninom Ilić, šeficom odseka lokalne poreske administracije, upravo pričamo o tome. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala što ste pozvali. Dakle, ističe rok je zapravo do 15. ali pošto je neradni dan... Da, jeste. Pošto je nedelja 15. Ponedeljak je poslednji dan za uplatu druge rate bez obračuna kamate. Ima li gužvi kod vas sada? Pa počele su gužve. Ranije, ovih dana, u zadnjih nedelju dana je malo veći priliv obveznika iz dva razloga. Jedan je da provere stanje da bi znali koliko treba da plate, a opet mogu da kažem da treba platiti ovog puta isto kao i u februaru, jer će rešenja za porez na imovinu doći početkom juna, jer ih krajem maja štampamo rešenja. To su mnogi pitali, kada će pristići rešenja, evo vesti. Znači, od početka juna mogu da očekuju rešenje da dobiju na kućnu adresu, a što se tiče gužve su iz dva razloga. Jedan, pomenula sam, a drugi je upravo teče rok za podnošenje zahteva za reprogram poreskih dugova i rok je počeo da teče 1. aprila i traje do 4. jula. Znači, svi oni obveznici koji imaju dugovanja ne veća od 2 miliona mogu da podnesu zahtev za reprogram poreskih dugova uz otpis kamate nakon isplate glavnice. Pritom se kamata otpisuje po isteku svakih 12 meseci od početka reprograma u srazmerno iznosu koji je uplaćen po osnovu glavnice. Dobro, oni bi otplaćivali reprogram, naravno uz ove pristižuće račune. Uz tekuće obaveze, naravno da. Jedan od uslova je redovno plaćanje tekućih obaveza, drugi uslov je redovno plaćanje rata reprograma, da bi se ostvarilo pravo na otpis kamate. Koliko je takvih dužnika koji nemaju više od 2 miliona za porez? Mnogo, mnogo. Ovde u Nišu ima negde oko 20-30 hiljada. I koliko njih... Što se tiče poreskih obveznika fizičkih lica. Koliko ljudi zna uopšte za ovaj reprogram? Pa mi smo se potrudili da obavestimo ljude, jer smo štampali jedan flajer kao obaveštenje i to je otišlo sada sa ovim računom za komunalne usluge. Znači, uz račun objedinjene naplate doći će i jedno obaveštenje gde i do kog roka mogu da se jave radi sticanja prava na otpis kamate i reprogram dugova. Zašto je odlučeno da se ovako nešto ponudi? Da li ste imali ranijih reprograma pa se pokazalo da je to dobra praksa? Izvinjavam se, bilo je i ranijih reprograma, ali ovo je sada najnovija izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Izvinjavam se. Nema problema. Evo, ja ću pozvati građane. 415-0703 je broj u studiju Zone Plus. Ukoliko imate možda neko pitanje ili nedoumicu u vezi sa poreskim rešenjima, možete da se javite. Nina Ilić, šef odseka lokalne poreske administracije, je naša gošća. Kao što ste mogli da čujete malo čas, rešenja će pristizati već početkom juna. Krajem maja će biti spremna i za štampu, a rok za plaćanje druge rate poreza ističe u ponedeljak 16. maja, tako da se potrudite da ne dobijate onu kamatu. Dakle, ukoliko imate i tu neka pitanja, malo su veće gužve trenutno kod njih, jer je trenutno moguće pokrenuti i potpisati i reprogram dugovanja. Dakle, počeli ste da pričate upravo o tome da je bilo i ranijih reprograma, ali ovo je sada nešto drugačije. Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji omogućile su praktično jedan prelazni period i ovaj rok koji je počeo da teče 1. aprila do 4. jula, da svi oni koji imaju dugovanja ispod 2 miliona mogu da ostvare pravo na odlaganje plaćanja tog poreskog duga uz otpis 100% kamate. Svi oni obveznici koji imaju preko 2 miliona, a takvih je iz redova poreskih obveznika fizičkih lica relativno malo, odnosno
malte ne nimalo, mogu da ostvare pravo u skladu sa zakonom o poreskom postupku, ali po redovnoj proceduri. Znači, tu rok nije ograničen i tu se ne otpisuje cela kamata, već samo 50%. Znači, što se tiče fizičkih lica, oni mogu u ovom periodu da iskoriste ovo pravo i mislim da je to jedna ovako pozitivna stvar, jer na taj način mnogi mogu da isplate svoje dugovanja na rate, na više rata, a da pritom se oslobode te kamate koja je svima praktično teret koji jednostavno u ovim sada vremenima vrlo teško mogu da isplate. Hajmo da čujemo gledaoca. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Imam pitanje za vašu gošću. Kažite. Kada stigne rešenje o plaćanom porezu, za plaćanje poreza, mi nikada na tom rešenju ne vidimo da li imamo prethodni dug. Znate, tako da se desi da recimo imamo neki dug od, ne znam, 2010. godine, ali mi nemamo uvid u to. Dobro. Hajmo da vidimo, hoće li ovoga puta biti ta dugovanja prethodna? Neće, zato što se rešenje po zakonu donosi za tekuću godinu, znači za godinu u kojoj se utvrđuje porez. A što se tiče prethodnih dugova, oni se vide na opomenama. Mi smo u nekom prethodnom periodu slali opomene. Opomene idu za određene limite, znači ne za dugovanje od 500.000 ili 2.000 dinara, nego recimo, pošto je to isto jedan vrlo ozbiljan posao, jer nakon slanja opomena onda svi obveznici dođu da vide odakle im toliko dugovanja. Mi prosto nismo u situaciji da za sve dugove koji su u našem knjigovodstvu evidentirani šaljemo opomene. Pritom, ideja je bila da se uz sadašnje ovo rešenje praktično doda još jedno obaveštenje o stanju duga. Međutim, tehnički to nije bilo u ovom trenutku izvodljivo iz raznih razloga, ali ćemo se truditi da makar ako nije, da probamo da sa našom službom softverskih IT podrške informatičke to za sledeću godinu pripremimo. To bi uveliko značilo, poreski obveznici to traže iz godine u godinu, odnosno u poslednje vreme dosta toga. Dosta njih se javlja sa takvim zahtevima, ali do sada to nije išlo. Dobro, i dalje će dakle morati da dođu direktno do vas da bi proverili? Ili da dođu, ili da se, kao što sam govorila u nekim prethodnim gostovanjima kod vas, da se jave našoj službi radi dobijanja korisničkog naloga i broja za pristup našem sistemu preko interneta. Znači, svi koji mogu da imaju mogućnosti tehničkih, znaju to, mogu preko interneta da pristupe svom računu, da na svom matičnom broju provere koliko je dugovanje, kolika je obaveza, kolika će biti utvrđena obaveza po rešenju i tako dalje. Dobro, to je komplikovano nešto. Dovoljan jedan telefonski poziv, vaše korisničko ime je to? Mora da dođu, znači podnose zahtev i samo dostavljaju ličnu kartu. I onda će naš sistem administrator njima otvoriti korisnički nalog i više su, što se tiče dolaska, u našu upravu završili. Eto, jer gledaju ljudi da što manje imaju nekih obaveza oko toga, bilo da dolaze 10 puta ili da zovu. Dakle, što lakše je moguće da provere koliko je dugovanje. Dobro, imamo još nekoga na vezi, čujem da zvoni telefon, idemo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav vama, pozdrav gošći. Krajnje vreme da dođe i ona i baš je lepo objasnila. Za kuću sam u pretplati, nema problema jer davno plaćam, ali imam imanje u selo Berbatovo. Još 2011. godine imam izvestaj da sam u pretplati 1500 dinara rata i po 100 i nešto dinara. Međutim, kad sam dolazila pre 2 meseca, pre nove godine slagala sam, jedan vaš radnik je izbacio i kaže vi ništa ne dugujete i toliko. Niti dobijam rešenje, niti dobijam iznos, niti imam neko obaveštenje da bi znala da ne dođe odjednom. Hvala, prijatno. Hvala i vama.
Ništa, rešenje će stići, ali tako kad i svima? Sad ja mislim da gospođa ima, pošto ima imanje, odnosno zemljište, pretpostavljam da je u pitanju zemljište u selu Berbatovo, 2014. je po zakonu o porezima na imovinu kao predmet oporezivanja praktično uvedeno i poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište površine 10 ari. To jest, građevinsko zemljište se oporezivalo i ranije, ali poljoprivredno i šumsko zemljište sa stanovišta poreza na imovinu nije se oporezivalo nekih 10-15 godina. I svi obveznici su plaćali naknadu za odvodnjavanje za zemljište, a s obzirom da je za sve te javne prihode jedan porez, reč koja zamenjuje sve, došlo je u nekim situacijama do zamene teza. Pa su onda sve te obaveze koje su bile na osnovu naknade za odvodnjavanje praktično tretirane porezom, a to je radila Republička poreska uprava. Mi te podatke nemamo. Što se tiče poreza na zemljište, 2014. godine smo pozvali poreske obveznike praktično i grad je doneo odluku da su svi u obavezi da podnesu poreske prijave za zemljište. Svi oni koji su to podneli, oni su uvedeni u našu evidenciju i mi smo za to zemljište utvrdili porez i 2014. Onda smo 2015. preuzeli podatke iz katastra za sve obveznike koji imaju poljoprivredno i šumskog zemljište i prošle godine smo za njih doneli rešenje. Tu je bilo raznih grešaka, godinu dana smo ispravljali greške koje su se javile, ali mislim da smo tu negde pri kraju sa ispravkom svih tih grešaka. Ove godine će svi oni koji su u bazi našoj po osnovu poljoprivrednog i šumskog zemljišta dobiti uz rešenje za porez na stan, kuću i tako dalje i stavka će biti porez na zemljište. Što se tiče gospođe, ja bi je zamolila da dođe kod mene da proverimo o čemu se radi, jer imam utisak da, s obzirom da ona dobija rešenje za neki objekat koji je u Nišu, a da ne dobije za zemljište, mislim da to ne postoji u evidenciji, da treba da se uvede, da se na osnovu papira, dokumentacije koju ona ima, ona prijavi za porez na zemljište. Dobro, dakle, za našu gledateljku još jednom da se javi poreskoj upravi u Nišu. Idemo dalje, dobro jutro. Dobro jutro. Svolite. Htjela sam da postavim pitanje gospođi. Kažite. Ovako, interesuje me zašto se ne uvede porez za sve stanare u zgradi, nego pojedini ljudi plaćaju savesno, prijavljuju svoju imovinu i plaćaju redovno porez, dok ostali to ne čine. Mene interesuje zašto se ne izvrši kontrola da se jednako uvede porez na sve stanare ili posedioce imovine jednako. Hvala vam puno na postavljenom pitanju. Da li je moguće da neko je vlasnik... Ovo nije pitanje, ovo je konstatacija. Mislim, prosto može, zato što je dužnost poreskog obveznika da prijavi svoju nekretninu. Ako je ne prijavi, onda sledi kazna. Pored toga, poreski organ može na osnovu podataka koje poseduje takođe da sam po službenoj dužnosti uvede poreskog obveznika u evidenciju i utvrdi porez. Tu postoje sad neki problemi, ali mi smo krenuli od prošle godine praktično na osnovu nekih evidencija koje postoje u drugim službama, pa na primjer u objedinjenoj naplati, da pojedine zgrade praktično kontrolišemo od početka do kraja i svi oni koji se kod njih nalaze kao obveznici plaćanja, na primjer, komunalnih troškova i grejanja i tako dalje, a kod nas nisu u evidenciji za porez, mi smo ih uveli i utvrdili smo porez po zakonu 5 godina unazad. Znači, takvih je obveznika bilo u prošloj godini, bit će ih i ove godine i to je nemoguće da se u jednom trenutku obuhvati kompletno ceo grad, jer sami znate, Niš ima mnogo stanovnika, ima mnogo objekata i tako dalje. Mi smo od 2014. od novembra meseca, od 2015. od novembra do februara 2016. 10.000 novih poreskih obveznika praktično uveli u evidenciju. To smatram da nije malo, ali postoji još jedan dobar broj obveznika koji nisu u evidenciji i koji ćemo mi zadužiti
u narednom periodu. Jasno. I ono što ste tada rekli za te nove korisnike, odnosno obveznike, da obavezno provere od prethodnog vlasnika da li je plaćan porez, jer je mnogo bilo problema. Jeste, bilo je problema. Da, plaćali su na prethodnog vlasnika, plaćali su na ime pokojnog, umrlog lica, onda su se žalili kako ne dobijaju rešenje, a porez se vodi na ime pokojnika. Onda smo te podatke ispravljali. Verujte, mnogo je toga bilo i sa strane poreskih obveznika neažurno, a naravno bilo je i sa naše strane. Ne mogu da kažem da smo mi sve bili ispravni, a obveznici ne. Dobro, zato se i kontrole i nastavljaju. Zato i kontrole se rade i zato je potrebna saradnja. Ja kažem da mi treba da radimo kao tim u istom pravcu, obveznici da budu ispravno zaduženi, da se sve ono što su dužni njima obračuna da plate, a mi naravno da sa svoje strane ispravimo sve greške koje postoje, jer samo tako, samo na osnovu dobre evidencije, svi mogu da očekuju da će dobiti rešenje za porez, da će znati koliko je obaveza i tako dalje. Rešenje na ime umrlog lica neće dobiti. To se obračunava u našem sistemu, ali se ne uručuje rešenje pokojniku preko pošte. I onda posle bude otkud meni uveliki dug. Dakle, proverite obavezno. Idemo dalje. Dobro jutro. Želim vama i vašoj gošći izuzetno poštovanoj jedan komentar. Moramo promeniti navike. U drugim institucijama ne obhode se konkretno kod Darka Bulatovića. Ne možete vi, ako je u redu, da vaša činovnica nosi kafe, šolje i tako dalje. Mislim, tu, draga Nina, morate strogo da vodite red. Mislim, činjenica da ne dobijamo... Ja sam juče bio i redovan sam plaćen. Ali obhođenje iritira. Evo kod Darka, odite tamo, da vidite kako je tamo red i disciplina. Ne može činovnica da šoljicama nosi po hodnicama, a redovi da budu. I nigde nema ljubaznosti, izvolite, ja sam par puta bio. Znači, to je, draga Nina. Prema tome, obavezno reagujte, jer vi ste tu domaćin te kuće. Hvala vam puno, gospodine Petronijeviću. Jeste imali ovakve pritužbe i ranije? Pa da, mislim. Dobro. Toga ima. Trudimo se da bude što manje, ali... Znate i sami, nemamo dobre uslove da imamo šaltersku salu i da možemo preko šaltera da to na više mesta odrađujemo sve te poslove. Ovako je kancelarija jedna, hodnik je uzan, malo je prostora, mnogo je obveznika, ima problema. A nekad malo istrpljenja zafali i s jedne i s druge strane. Znači toga ima. Ja se stvarno izvinjavam svima koji imaju neprijatnosti u našoj službi, ovako u načelu, i molim da imaju strpljenja. I ako imaju nekih velikih problema, neka se slobodno jave meni. Ja ću učiniti sve da se isprave greške i da do toga kasnije ne dolazi. Imamo još jedno uključenje, pa ćemo da završavamo polako. Dobro jutro. Dragović na telefonu. Izvolite. Pa evo, pozdrav vama, Tanja, i vašoj gošći. Da aljkavosti u ovom poreskom sistemu postoji, to je i evidentno kad se tiče mog rešenja. Šta kaže vaše rešenje? Piše, utvrđuje se porez na imovinu za, na primjer, 2015. godinu u obavezi, piše, na primjer, adresa, sve ok, ali piše opština Medijana. Da bi u narednom adresa, površina i ovo piše sindikalni stanovi isto 5 Palilula. Ja sam se obratio da rešenje nije identično, odnosno ja jesam taj, jeste ta adresa, ali nije Palilula, nije ona, nego odnosno mesna zajednica Ratko Pavlović, odnosno Pantalej. Tražio sam i baš sa dotičnom sam razgovarao, ona kaže može to da se promeni, ali moram da platim. Pa zašto, rekao, ja da platim vašu grešku? Pa vi kod štampanja ste uneli podatke koji nisu identični sa mnom. Nema veze, kaže, broj koji stoji na vašem rešenju je taj i vi kad uplaćujete to, kaže, nije pogrešno, to je na tom broju uplaćeno. Čoveče, nije stvar u tome na kom sam broju uplatu. Pitam samo zašto taj čovjek koji radi to rešenje koje radi, a prima platu ne uradi kako treba. Hvala lepo. Hvala vam puno. Je li bilo ovakvih primetbi? Problem opština Palilula, Pantelej ili Medijana postoji, ali nije od značaja za utvrđivanje poreza. Najvažniji podatak koji obveznici treba da je kvadratura, zona u kojoj se objekat nalazi,
i da li poreski obveznik stanuje na adresi ili ne. Znači, to je nešto što opredeljuje visinu poreza i na osnovu toga se utvrđuje porez na nepokretnost. Što se tiče opštine, ranije je grad Niš bio jedna opština i porez na imovinu se utvrđivao za grad. Podelom grada na 4 gradske opštine, odnosno 5 i Niška banja. Niška banja i u bazi kod nas je u sistemu odvojena. Došlo je do toga da neke ulice su greškom, znači evidentirane samo kao nalaze se u opštini Medijana, one su u stvari u Paliluli. Ali kompletan prihod od poreza na imovinu ide po ključu, se opredeljuje, znači 92,5% ide gradu i po 1,5% ide svim gradskim opštinama. Znači, kad neko uplati 1000 dinara, 925 dinara će ići gradu, a po 150 dinara će ići gradskim opštinama. I najvažnije je poziv na broj i u pozivu na broj svima koji su na teritoriji grada Niša piše Medijana 128. To je tako urađeno 2009. godine iz tehničkih razloga. Znači, apsolutno nije bitno da li ćemo mi opredeliti da bude uplata za Palilulu ili za Medijanu. Sve ide, sav novac ide na isto mesto. A što se tiče grešaka u sistemu, mi smo se trudili da maksimalno za sve obveznike koji dođu i prijave grešku da to ispravljamo. I ne vidim razlog da mora obveznik da plati ispravku greške. To, mislim, da li je neko tražio to i zašto bi? To prosto ne verujem da je tako. Može ispravka greške sa plaćanjem izlaska na teren, ali i iz drugog razloga. Znači, ako se obveznik buni, da smo mu mi žali da imamo veću kvadraturu koju on inače ima, da je tu došlo do nekih promena, da je oštećen, onda mora da plati taksu za izlazak na teren, to je gradska administrativna taksa, i onda se u tom slučaju samo naplaćuje. Ostale podatke, ostalo ne naplaćujemo. Naravno, osim izdavanja uverenja, i to je opet drugo, to je taksa za izdavanje uverenja, ali to apsolutno nema veze sa ovim. Dobro, može li gledalac da promeni te podatke? Neka dođe kod mene, vidjet ćemo o čemu se radi i ko je to pogrešno njega obavestio da treba da plati. Dobro, imamo još jedno uključenje i idemo polako na sledeće goste. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav vama i vašoj gošći. Imam jedno pitanje. Izvolite. Kada ja postajem poreski obveznik, imam kuću koju sam napravio, imam priključak za vodu i za struju i kuću sam legalizovao po onom zakonu o legalizaciji i upisao i dobio upotrebnu dozvolu. Kuću još ne koristim, znači nije sve završena, ne koristim, ne živim u njoj. Gde je kuća? Koji deo grada? Samo kažete koji deo grada? U Nišu ovdje. Koja opština? Nebitno je. Pandeli, dobro. Znači, da li sam poreski obveznik, kuću još ne koristim, ne živim u njoj, a uradio sam legalizaciju po onom starom zakonu. Je vam potrebno još neko? Ne. Hvala vam, evo da čujemo odgovor. Znači, to da li obveznik živi u kući ili ne, apsolutno ne opredeljuje da li je poreski obveznik ili ne. Znači, Zakon o porezima na imovinu predviđa, postoji tačno datum kada je nastala poreska obaveza. Pa najraniji datum od toga se uzima kao dan nastanka poreske obaveze. Znači, datum sticanja nepokretnosti, datum osposobljavanja i tako dalje. Gospodin koji se javio je legalizovao svoj objekat, samim tim što je legalizovao, on je dobio upotrebnu dozvolu, on je poreski obveznik po tom osnovu. Ali on je bio dužan da i pre legalizacije, deo koji je osposobljen za stanovanje, znači, postoji po prethodnom pravilniku koji je važio do 2014. godine, tačno je bilo navedeno, ako je objekat 60% osposobljen za stanovanje, onda je poreski obveznik dužan da ga prijavi za porez. Tako da, kad su u pitanju kuće, mi tu imamo različite situacije. Znači, osposobljeno je jedno prizemlje, na primer, i poreski obveznik dođe, prijavi prizemlje 50 kvadrata. Nakon i u napomeni stavi da kuća ima u osnovi 50 kvadrata, ima 2 sprata, prizemlje je osposobljeno za stanovanje, postoje uslovi i sve to. Sprat nije u funkciji, odnosno ima zidove, prozore, vrata, ali apsolutno nije u funkciji. Znači, on će prijaviti prizemlje.
nakon 2 godine osposobi sprat, dođe, donese novu poresku prijavu, sada se uveća kvadratura, sad prijavljuje i sprat i tako dalje. Znači, poreski obveznici su dužni da na osnovu onih podataka koje posjeduju i na osnovu stvarnog stanja na terenu izvrše i prijavu. Ja prosto ne znam da li je obveznik celu kuću osposobio. Ako je cela kuća osposobljena za stanovanje, ako ima struju, vodu, unutra je opremljena uređaj sanitarijom i tako dalje, onda je nesporno da on treba to da prijavi. Dobro. Da li treba da proveri nešto kod vas, da donese neku dokumentaciju? Nema šta, on je dužan da dostavi samo, može da dostavi upotrebnu dozvolu ili rešenje o legalizaciji i svoju ličnu kartu i to je to. Poreska prijava, to imamo i mi u našoj službi, može da se kupi u knjižari, a imamo i mi obrasce, tako da nije nikakav problem. Dobro, interesovanje je zaista veliko, ali i vi imate obaveze i mi nastavljamo dalje. Dakle, još jednom da ponovimo, druga rata poreza na imovinu treba da bude uplaćena do 16. maja, do ponedeljka, ukoliko nećete one kamate ili opomene. Još jednom, reprogram dugova je moguć. Moguće je sklopiti ugovor do 4. jula. Do 4. jula, da. I na kraju, šta je bilo ono treće što treba da kažemo? Rešenja će biti početkom juna, krajem maja ćemo ih štampati, već smo to u fazi u zadnjim pripremama. Da, ali za prethodna dugovanja ćete i dalje morati ili do Poreske uprave ili da dobijete korisničko ime putem telefona Poreske uprave. Hvala vam puno što ste bili ovde i pomagali gledaocima. Idemo na reklame, a onda u nastavku imamo dosta tema još do kraja jutarnjeg programa i izviđački višeboj i jednu modnu reviju, ali i malo o fudbalu za kraj.